Shalom. Ndabaramukije cyane mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo aganze imitima yanyu. Muri kumwe na Evangeliste Ndashimye Patrick. Ndabaye kaze mu kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Giye umunsi. Reka dusenge. Mwami Yesu turagushimiye. Amahoro yawe rutukomenwe n'abantu bose ashimira imitima yacu. Kaze muri mwanya w'ijambo ryawe. Ugandiza imitima y'umuntu wese ariko aranumviriza. Icubura kibicawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusangire ijambo ry'Imana cyanditse mu gitabo cya Yohana. Ubutumwa bwiza igice cya 10 umurongo wa 10. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 haravuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, nayo njewe nazanywe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke ari umusesekaro. Amen. Ndashaka kuganiriza rino jambo kugaruza ivy'igisuma cyatwibye. Igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba. Mu buzima busanzwe iyo umuntu abonye igisuma kije kumwiba akirukaho akakirukana kugeza kinyaze ico cyamwibye. Unakibonye ukirukana kure. Hariho n'ijambo Matayo yavuze, reka ndarisome hejuru y'igisuma. Yaravuze ngo Matayo igice cya 24 umurongo wa 43 yaravuze ngo ariko ibi mubimenye iyaba nyiri urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Iyaza kumenya nyiri rugo, iyaza kumenya isaha cya gisuma kiziramo, ntabwo yari kuryama, yorara ari maso kugira ngo ntikize kumwiba. Mureke mbabwire igisuma ndiko ndababwira ni Satani. Satani ari igihe aza akatwiba Imana yaduhaye, akatwiba amahoro, akatwiba umunezero, akatwiba ingo. Mu rugo rwawe Satani akaza akakwiba, akatwiba ivyiyumviro bizima, akatwiba amafaranga, akatwiba umunezero. Yohana yavuze ngo igisuma cyazanywe no kwiba no kwica no gutikiza, ngo mugabo njewe Yesu Kristo umwami wacu yaraje ngo turonke ubuzima bwuzuye bw'umusesekaro, ubuzima bwuzuye, ubuzima bunezerewe. Nibo mugabane w'abana b'Imana. Ndakugendeye inama muri kino gitondo, bera maso ubuzima bwawe. Igisuma ntikikwibe, ntikikwijirane, ntucemerere ko kikwinjirana. Yaravuze ijambo ry'Imana, Paulo yandikiye Abaefeso ijambo ryiza cyane. Yarababwiye ngo kandi kimukahe wamugwaniza icicaro. Igisuma ntikwiriye kuba mu byiyumviro byacu, kuko icyo gishaka ni ukunyiba njewe, ni ukunyiba umunezero, ni ukunyiba amahoro, ni ukunyiba. Ariko Kristo yaraje ngo tubone ubugingo busagutse. Gwanira ibyo Satani yakwibye. Hari igihe twiba kandi yamara kutwa, hari igihe anatwiba tukabona ko twibye tukabimurekera. Hari igihe twiba akatwiba ugasanga araje mu rugo rwawe arakwibye kumvikana n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe, akaguteza akantu gadafashe kuko ashaka kwiba, ashaka gusenya, kuko ariba agasambura agatikiza. Nico cyamuzanye. Umva, tumbere maso ubuzima bwacu. Matayo yavuze ngo iyo nza kumenya umwanya igisuma kiziraho nari kuba maso. Ndakwifurije kuba maso. Igisuma tikize kugutwara ivyo Imana yaguhaye, tikize kugutwara umunezero wawe, tikize kugutwara amahoro yawe. Haleluya. Tikize kugutwara urukundo, tikize kugutwara ivyawe. Narakunze umurongo wanditse mu gitabo cy'Imigani igice cya 6 umurongo wa 31 haravuga ijambo ryiza. Haravuga ngo nyamara iyo gifashwe igisuma iyo gifashwe cishura inshuro ndwi. Tugomba kuciruka kugira ngo kigarukane ivyacu cyatwaye. Hari igihe kigutwara umwanya wo gusenga, kikakumvisa yuko nta mwanya ufise akazi kenshi. Nta gihe na kimwe wogira akazi kakubuza gusenga, ntacu nta kintu na kimwe. Umva, hari akantu kamwe nahishuriwe muri no minsi. Umuntu adasenga n'iki gihugu gifise abanzi ariko kidafite abasirikare. Igihugu gifise abanzi ariko kidafite abasirikare, niko umuntu adasenga ameze.
haguruka, ntabwo kwiba umwanya wawe wo kubana n'Imana, ntakwiba umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Yaragerageje uburyo bwose, arazana ibindi bintu byose, aratuzanira amarezo sosiyo, ni meza cyane, tuyavugira ko ubutumwa bwiza, ariko kandi hari igihe aho dutwara umwanya muremure ntituronke umwanya wo gusenga, wo kuba mu ijambo ry'Imana, wo gutindana n'Imana. Umva, ndakugendeye inama, garukana icyo kintu cyose Satani yagutwaye, kuko intumbero yo ku buzima bwanjye ni ukunyiba, yaheza kunyiba akanyica, yaheza kwita agatikiza, nta bindi ashakira. Ariko Kristo yaraje kugira ngo tubeho tunezerewe, kugira ngo tubeho tuguwe neza. Yagiye mu ijuru yadusigira, aravuga ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanje ntameze nk'uko isi ameze. Oya, umva muvandimwe uri kurankurikira mwanya w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, haguruka, garukana ibyo mwanzi yagutwaye, tumwemerere. Pawulo yavuze ngo timumuhe icyicaro, tumwemerere ko aza mu bwenge bwawe, mu byiyumviro byawe, mu buzima bwawe bwa misi yose. Ahubwo haguruka uyu munsi, haguruka ufate umwanya ugarukana ibyo yagutwaye. Reka kumuha n'ibyo ufise. Hari igihe tumuha n'ibyo dufise, hari igihe tumuha n'ibyo dufise tukamubwira ngo twara n'ibi, ibyo sigwiwe. Nta muntu n'umwe igisuma cyoza kwiba amafaranga yamubona ngo amurekere, cyangwa kwiba imodoka. Turamwiruka inyuma kugeza tugaruje ibyacu. Ariko Satani araza akatwiba umunezero, tukawumurekera. Umva, umunezero n'umugabane w'abana b'Imana. Pawulo yabwiye Abafilipi ijambo ryiza, arababwira ngo munezerwe mwami. Nongeye kwivuga ngo munezerwe, ubugwaneza bwanyu bumenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu ari hafi. Aratwiba umunezero, aratwiba umunezero mu rugo rwacu, aratwiba umunezero mu buzima bwacu bwa misi yose, aratwiba. Ugasanga urakora n'abantu mu kazi ntimuvuga rumwe, agasanga yazanye inzangano, yazanye kutumvikana. Uwo ni umwanzi waje. Haguruka mumugwanye. Dufite isezerano rivuga ngo mumugwanye nawe azobahunga. Yesu abahezagire cyane. Ndiye bifurije guhagarara. Amen. Ndabifurije kutamuha icyicaro mu buzima bwanyu, ndamwifurije kutamuha icyicaro mu buzima bwanyu. Reka ndangirize kuri uyu murongo wanditse mu gitabo cya Yesaya 62:8. Haravuga ijambo ryiza ngo Uhoraho yarahije ukuboko kwiwe kw'iburyo, ukuboko kw'ingomezi ziwe, ati ni ukuri sinzokongera guha abansi bawe amasaka yawe ngo bayagi, sinzokongera kumuha ibyanje, sinzokongera, ntukongere kumuha ibyawe, konona ibyawe, konona urugo rwawe, konona ubuzima bwawe, konona ubuzima bwawe bw'imwemu, ntukongere kumuha. Haguruka mugwanye mu gitondo, mugwanye ku mugoroba azoguhunga. Reka nareke kukwiba, areke kukwiba abana, areke kukwiba umugabo ubona, areke kukwiba umugabo ubona, areke kukwiba abantu ubona, areke kukwiba amafaranga ubona. Hariyo abantu bakora bikanga, ugasanga umuntu arakora mugabo nta mafaranga, ukwezi kwahera akabura ikintu na kimwe yakoresha amafaranga. Satani ntakwibe Imana gusa yaguhaye, ntakwibe icyo Imana yaguhaye. Yesu aguhezagire cyane. Reka ndabasengere, ndabifurize ngo muhaguruke, tumugwanye, tugarukane ibyacu. Haleluya, kuko ni umugabane wacu, ni umugabane w'abana b'Imana. Kubaho nezerewe n'umugabane wanje, kubaho mpimbawe n'umugabane wanje. Mu by'imigabane Imana yaraje kugira ngo duhabwe ubugingo busagutse, ubuzima bwuzuye umusesekaro, ubuzima bwuzuye umunezero. Yaraje, yaranditse ijambo muri Yohana gice cya 1:16, aravuga ijambo ryiza. Haleluya, yaraje ngo turonke ubuzima ubuntu bugeretse ku bundi, turonke ubuntu bugeretse ku bundi. Niwo mugabane w'abana b'Imana. Ariko umwansi wacu araduhiga ngo atwibe, atwice, atikize ibyacu. Ariko uwo tugomba kumuhaguruka, kumugwanya, kugira ngo tubeho mu buzima buguwe neza, mu buzima bunezerewe. Umwami Yesu aguhezagire cyane kandi aguha umugisha. Haguruka dusengane nawe. Fata umwanya, uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, fata umwanya usenge. Muri uyu mwanya minota 5, fata umwanya usenge, ugaruze ibyawe. Urabizi ibyo Satani yagutwaye, urazi ibyo yakwibye, urazi ibyo yibye umugabo wawe, urazi ibyo yibye abana bawe, urazi ibyo yakwibye. Haguruka ugarukana ibyo Satani yakwibye. Kubera iki umuntu atwiba, icyo atwibye tumwiruka, twamubonye tukakimugarukana, hama Satani yatwiba ibindi tukamurekera. Ntidushobora kumurekera kuko sigwiwe. Yesu Kristo yaraje kugira ngo turonke ubuzima, kandi ubuzima busagutse. Yesu abahezagire cyane. Ndabakunda, reka ndabasengere. Mwami Yesu, turagushimiye, turagukunda. Haleluya.
turagukunda ko waje kugira ngo tubeho mu buzima busagutse, ubuzima bwuzuye umunezero, ubuzima bwuzuye amahoro, ubuzima bwuzuye impundu, ubuzima bwacu mwami waraje kugira ngo turonke ubwa buzima. Haleluya. Turanze ko Satana twiba, turanze ko yiba abana bacu, turanze ko aza kwiba mu ngo zacu, turanze ko aza kwiba mu buzima bwacu. Satani nta mugabane, nta bubasha, nta n'icibutso ufite mu buzima bwacu, nta n'ububasha, nta n'icibutso. Kristo Yesu niwe mwami wacu, Kristo Yesu yarazutse niwe mwami wacu. Amashimwe kugarukire mu izina rya Kristo Yesu mwami wacu. Amen.